ukuthi bese iyaguculwa but livi laNkulunkulu ke kunemagama leliwashoko evesini lethu. Cela ke siwafundzele amavesi bazalwane kusukela kuRomans 12 sifunze lo verse 2 siphindze saya bazalwane nasikhuluma sagijima saya kuLuka 15 kanye sifikile ku1 Timothy bazalwane sikhuluma ngayo lendzaba yokuguculwa ngoba le verse kunento lelishoko lesigijimise yayosifaka kuTimothy. Funa ke lamhla ukuthi lamavesi ezisiwabala mfisa ukuthi sichubeke singene ku-Ezekiel number 36 lamavesi lawa lesitawafundza. Ngifuna ukuthi sifunde verse number 26 Ezekiel number 36 but tabakuningi lokufundza njengoba semwashini ukuze sikhone kuhambisana sitamfundza lo Romans 12 simfunze lo Luka 15 but today lo Luka 15 sitawukalucha kakhulu bazalwane kulamavesi lesolo siwafundza egameni laJesu. Sitawuhamba ke kanjalo bazalwane verse number 2 kuye Romans bese siyakalucha bazalwane siyaqhubeka siyaphambili egameni leNkosi. Lamanye ntawakhuluma bazalwane sawakhuluma wena ke utase uyawabhala. Asiqaleni bazalwane sifundzeni bathandekayo egameni laJesu. Siye kuLuka 15 siqale ngaRomans number 2 verse. Hallelujah. Kubasa Roma 12 verse 2. Ningalilingisi lelive kodwa nigucule nokwendiwa kabusha kwengqondo yenu khona nitekwati ukuhlolisisa lokho lokuyinthando yaNkulunkulu nikwati lokuhle nalokwemukelekako nalokuphelele. Amen. Cela ke siye ku verse kuLuka siya ku17 mfundza yena yedwa ke bazalwane tasifundzela yena yedwa bese siyakalucha siye ku verse number 23 verse 24 bese siyakalucha kulelo verse bazalwane salifunza evini eliphelile. Ngifuna indvodzana lenkulu nayifike ekhaya kunenkulumo leyishoko 27 sitesina 24 bese sithi 27 bazalwane. Amen. Luka 15 verse 17. Sigcino yasamuluka engcondvweni yacabanga yathi tonke ti-70 tababe tidla tindzima leti tibekele kepha mina lapha ngilapha kangaka. Verse 23. Nifuna litfole lelihle lelikhuluphele ngilihlabe sitewudla sijabule ngobe lendvodzana yami beyifile kodwa nyalo seyiyaphila beyilahlekile kodwa nyalo seyitfolakele ngabo kwase kuyadliwa kuyajatshulwa. Verse 27. Sisebenti sathi kuye umnakeni usowubuyile ngakho-ke uyihlo umhlambise litfole lelikhuluphele ngobe umnakeni ubuye asaphila. Ngoba umnakeni ubuye asaphila. Nawe lamagama kahlele emoyeni wami kulendzaba umnakeni ubuye asaphila. So we had to celebrate ngoba ubuye asaphila. Asiyeke ku 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. Timothy wesibili verse 3. 1 Timothy chapter 2. Amen. Lokhu kuhle kuyemukeleka kuNkulunkulu umsindisi wethu. uNkulunkulu lo ngumsindisi wethu. Uyathi le verse leli amakayi na ku verse 4 lithi uyemukeleka uNkulunkulu lo ngumsindisi wethu.
Until we usually talk about sitawuqhubeka sikhulume ngaJesu umsindisi anjengazalwane, but le verse isivetela umthombo wensindiso. What Jesus did, it what was in God's mind and heart. Lokusho ukuthi lokusindisa uNkulunkulu Jesu yena abephelelisa umsebenzi lokubabe. So sitshelwa ke ngale sindiso lo mthombo wayo, it is not just Jesus doing it for the sake ukuthi I am doing it ngoba mina ngiJesu, but ngenta lokho lokusemqondweni wababe, ngenta lokho lokusenhlizweni yababe, lokho lokusifiso sakhe. Umthombo wensindiso uNkulunkulu Jesus was making it ukuthi size sifike lapho khona sikuthola lokho lokusenhlizweni yababe. Amen. Insindiso nje sifiso saNkulunkulu nguye lothanda ukuthi bonke abantu basindiswe. Verse 4. Lofisa ukuthi bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulatini liqiniso. Siyabonga futhi niveke livula Ezekiel number 36. Ezekiel number 36 sitafunda khona le verse la 26. Amen. Sike sakhuluma bazalwane sathi when besikhuluma ngentanza ukuthi when an egg receives an outward pressure, nalithola le pressure yangaphandle lentanza, lithola kucenzeteleka nekwephulwa lingaphandle liyafa. And nalifa what is inside lokunempilo, it means uyafa. Kodwa nangabe kune pressure kule litanza lekhamba ngekhathi iphumele ngaphandle, it means life iyaqhubeka iyakuba nempilo iyaphambili. Lokusho ukuthi ke yonke into nawuqhamuka nje kulethwa ipressure lekhamba ngaphandle, it breaks. Asesibekise asekhulume nabothishela mimi letitho letitende esikolweni. Nangabe umntwana noma wena nje sikhulume ngawe, bantu bayavama ukukhwesana nje, especially kwenteka nakhulu bantu abenesiphi thinte nje labambita ngaso. Nabambita ngale gama uyathi kwentekani kulo muntu, uthi nakayireceive lento ingena lapha le gama labitwa ngayo, kuthiwa wena umhloko lencane. Nakuthiwa wena umhloko lencane, ufika lo muntu kungeke kahle la kuye, reacted to the outward a pressure that is coming later kuye, ifike imphule because lekabangeni kwakhe ufike lento wangayemukeli nayingene. Amen. Ithelelo nayingena yangamemukeli wakayemukeli yamlenta-ke waseke kuyalimala, utawubona ngale reaction yakhe lokuthi lenda kayemukeli. Instead wekuthi ajabule kubo, utambona ashintsha, or else utambona mshaya lokukhulumela amagama kungoba la ngqondweni yakhe ifike lento yambulala. But lento nayifike lekhathi wokunotice nakufika umngani wakhe ambite with the same word or the same name, afika ambite nhlobo lencane, kuye yathi utakwenda utawuhleka kuye kodwa kuwe ngeke. Wentelo umuntu lokushintsha lokubitwa kwakhe kunye, but ukhonile kukwemukela nokunye. But wathi nakukhuluma ngomngani wakhe yena waguqula lenkondlo. It means yonke lento lo muntu akayiguqula lenkondlo ayiguqule kulo lomunye abe kahle. But wayiguquli kuye wayishintsha yaba ngikondlo lekamukeli kahle. But wathi umngani wakhe wabahleka uyabona ubunejabula waba ngababe inkinga, hayi uguqule nje inkondlo. Nangabe inkondlo bazalwane leline khathi lakho linamandla, leline khathi lakhe nalakhekile lakuye kangangoba yabazalwane akunenzaba ukuthi lo muntu behavior kanjani, akunenzaba ukuthi lo muntu wenta
Lisa, yabona nje athi kujwayelekile siyacabanga abafana abathatha kuhlala isitolo abantu bayagana yabona sisho njalo vela sithatha it is likely futhi ukuthi bakugangele nasekhaya lakho but it is likely futhi ukuthi bashintshe God ubatshengise wena kubathanda nawufika ukubavusela nawufika ukubaphethe emalangeni le ngqondo yabo iyaguquka bathi ke nasesitolo wasekhaya lapha bagqoka lesonto losimoya lesonto abantu baqinise kangakanani bathi nakulana muveta lokukhamka kulomuntu ulobu wena lokulana ekhathi losokwakhela kuye kwase kwakhela lelinye ekhathi lakhe lokucabanga bese kuyashintsha lokucabanga nakacabanga ngawucabanga kahle nakacabanga ngawucabanga umuntu lolakhe sizathu yini le ngqondo yakhe seyiguqukile akube ne-turn around that God went dead lifike lankulunkulu lithi-ke asibe bantu labangalilingisi live because live linendlela yayo nathi sinendlela yethu lapho kwenziwa a line of demarcation it means nathiwa let the mind be transformed let ngqondo kuthiwa ayathi intando yabantu benkulunkulu it's a line of demarcation iline lehlukanisako yehlukanisa kwekuthi nyalo sekugugukele kuphi awumathi sofikile khona but uthubeke manetinto delive letikulandzelayo tshengisa ukuthi sekugugukile tshengisa ukuthi ingqondo yami ayisesiyo leyakuqala but nyalo seyisha angisakwenzi lebekwentintomo but selentatiko le-300 yabantu benkulunkulu hallelujah lengqondo-ke seyisho ukuguquka the transformation we are talking about kufana nalantona yakasayensi kuthiwa yengqondo kasayensi bazalwane lokusuka kwesikhungu kuba liqamva bese kuba yini phela athi sayensi bazalwane siteni come on someone still look at me again, look at me. We are coming from an egg, then from an egg to lava, to pupa, to adult. Thank you. Yeah, forget for the science. It's gonna science. When the lengo ishintsha letigaba ishintsha leform akusiwa ukuthi ishintsha tigaba ebazalwane thina lo muntu utala nje anje niyeva kambe bazalwane thina sitala sinje uve kuthiwa kunesigaba hayi nyalo-ke seku-adolescent stage but lo muntu akashintshi so nomuka unjalo but transformation ithi guquka even the form ayiguquke but lo muntu kuthiwa akuguquke ingqondo kayitshengise ingqondo because transformation iqala ngekhathi lesitshengisa ngaphandle i-transformation bazaba iqala ngekhathi bese iyatshengisa ngaphandle nangabe lo muntu aguqukile sitawukwathi ngewenta kwakhe but la kulale sishobo kwakasayensi lesilwane sishintsha ifrom kubacanza kubuye kube bebelava kubuye bepupa until be-adult luvivane nje kuba sibubu lesishintshile sashintsha kwasibubu sasesibavevane kusho ukuthi sesiphelele kuthiwa-ke asibe bantu labashintsha kwenta kwethu when we are being transformed kuthiwa asitshengise njengolesilwane ayibebila angiseko senla musa kuba la kodwa utshengise timpawu tembala the transformation lekhulunywa ngayo shintsha ubonakale sengishintshile sengisinzile
noma uNkulunkulu. That is Numbers 11. Numbers 11. Numbers 11. Numbers 11. Numbers 11. Numbers 11. 17. Numbers 11. 17. Numbers 11. 17. Liyefika nje le verse egameni lenkosi. Hallelujah. Amen. Numbers 11 verse 17. Amen. Ngitawehla ngitewukhuluma nawe lapho. Ngithathe lokunye lokwamoya lokukuwe ngikunike kona. Batawusita ekwethwaleni umthwalo walesive kanye nawe. Khona ungetukuthwala wedwana. Hallelujah. Nginaka lokwamoya lokukuwe. Uthi ke uNkulunkulu la bazana kuyefika nje namnyalo. Uthi ke uNkulunkulu la kuMoses ukuze wena Moses kulabantu labamsebenzi labakhethelwe ukusebenza nawe. Angeke labantu bakhona ukusebenza nawe kungakathathwa the spirit that is in you sifakwe lapha kubo batase bayakhona kwethwalisana nawe. Labantu bangakatholi lokukuwe angeke bakhona kusebenza nawe. Kufundela abantu baguqulwe bafishane abaguqulwe lokukuwe babe ngiko base baba ngiko they will know what to do kulomthwalo lokho bese bayakuthwalisa nekudolse kakhulu. Uthi ke uNkulunkulu kulomnyaka wa 2026 eshayo ukuze nikhona kuhambisana nami kumpulani tikhondo tenu tati intando yami tati lokuphelele nalokwemukeleka kimi ningeke nikhone kuhamba nami ningakabi segondweni kuyo. We will never operate on level ya uNkulunkulu until our minds are guqulwe afanane abe senjongweni yakhe. Nasingakabi senjongweni yakhe siyakude esontweni sijike sinjalo siyakhankasa esontweni siqhubeke silimade bantu noma sesisesontweni yini sizathu asikaguquki. We do not understand lesifiso saNkulunkulu lenzathu yakhe. 2026 we are saying ayiguqulwe ikhonto iyathi intando yababe loNkulunkulu saze sayathi lenzathu yakhe niyathi ukuthi intando yaNkulunkulu ngalokusindiswa lesishilo sathi number 1 entandweni yakhe it is salvation. The salvation esikhuluma ngayo it is being cleansed or washed from all sin. Uthi ke uNkulunkulu ayiguqule le nkonzo. You have to understand kwekuthi kufuthi ugezwe sonweni ube ngowashiwe. Number 2, it means to be made whole. Le salvation isho ukuthi sengiphelelisiwe akukho kimi lokushodayo. Uyathi kuyahlupha uyathi lento sesitholele lasithola yini inkinga babethu uthole emakhamera nihlulwa yini obayela into asayibekisa lephelele kwekuthi nathiwa sekuyashoda uyayibona ikhekhe bazasibeke ngoba ngiyathi phela simalanga emakhekhe la ibirthday banekhekhe yini banebirthday konke noma valentine kunekhekhe likhona valentine awu asishiye ngosibusisi bathi lokulolela mfuna kuveta kunekhekhe lekhekhe lasikwa ngendlela lebeka nje bathanza ukusika kanje kama tosiko abantu besukweli nje noma yini but lasikwa ngendlela lenje. It means asaphelela there is a missing part lesingekho kulekhekhe. Lithi le Bible salvation means wena ngoba kaphelele there was a missing part in you. Kuthiwa the missing part iyabuyiselwa. Yes, iyabuyiselwa le part lephelele lekhekhe lethu. You are being made whole.
imagine sithi sifika uvela omunye athi uyathi umfundisi kusasa sibe nemthandazo Monday athi akhanga nomunye uyathi nami kushiwo njalo sibe nemthandazo Monday athi nawo ngathi kunjalo sibe nemthandazo Monday kwendebe labantu dedigodo sediguquli tafanana neyankulumo nakhona nakusho kwankulumo lelo iba kunabantu labafana naye. Amen. Uyathi ukuthi bantu labafakaza la ngaphambili wabe wayibona lento ukuthi uNkulunkulu ayibeke but ayibeke kumuntu lothi nomuntu ngisaba kusho ukuthi namhlanje athi suka kuNkulunkulu akhulume lo muntu lo exactly uNkulunkulu uthi uyafutha exactly niko uyathi usebenza ngani udiva so guilty ngawo ugiltile wehluleke kwenta lenzando yakhe because lokuguqulwa kwethu sendiwa ukuthi sifute lenzando yakhe siyaphi kube lenzando yakhe bese ingenile kahle kithi ngabe kuthi wena kuthiwa kufakazi wavele wasukuma athi lo munye nasafakaza lapha athi lo munye mfakazi wamsemthetho asikathathi mfakazi but le nkonzo kubekwe into yabayini it means God was confirming what is in you kuphela kukalela nomunye but wena selukonfirma lokho kwekuthi kuqiniso lolosho. Oh hallelujah. It is because says it transformed. Hallelujah. The transformation yenda ukuthi lenzando yababa enkulunkulu sibe bantu labayigijimisako. Let us go to Ezekiel. Sisayele Ezekiel bazalwa kuthiwa ke malapha yase yasamluka lendodana. It means lo mqondo wayo washintsha kuloku nabekile asekuvethela iBhayibheli lithi lo babe waqhamuka wagijima wathi nakagijima lapha indodana uyathi there's one thing that's there right now iqondo leguquliwe ayiboni lokubi kumuntu. Can you imagine? Nami ngifundza lapha eBhayibhelini ngiyafunda kuthiwa wasethiwa nimfake nethi kathi can you imagine umntwana labehleli kahle kanje kuthiwa nesithathu sothweta ede bese ahamba ngenyawo babe wambuka kusuka phasi lofike enkulu wakhanza ukuthi inkinga naye but nakambuka babe le nkonzo yakhe leguquliwe he is seeing his son akaboni lenkinga lebanaphanapanayo akaboni namuntu lo-rex lomuntu lohamba ngenyawo lomuntu lonukako longakagezi akakuboni konke lokho but yena uyafika uhamba lomuntu lonjalo lithi iBhayibheli wamhamba asamhagile waze futhi wamcabuza kutshiyamisa uthando lolumangalisako kumcabuza umuntu longafundi ngawuyacatshuzwa lomuntu akafana gezwe kuqala but yena akaboni lokugcola but nenqondo le-transformed ubona lokuhle nakukubi khona which is something good can come up here but it's the first thing that's important. Yes ba uyabona lo mntwana ngabani ngabokhuluma naye akaduma question ngabahamba lethu kohlakani futhi lento lena ngathi heavy quotation ngathi heavy quotation because lomntwana uthi angona nje ayisokuhlolele lapha phela ngifuna ukusho amagama kothishela labana so ndihlolele phela ngishona ngithishela lo ngini kambe ngithishela phela futhi ngiyithu nje ngoba principal mina thishela lo thishela lo ngini nalo mntwana uyakhayosa la sikolweni but the first thing nje uthi nakaqhamba ukuthi because ithine lendoda ethi ayikaguqulwa yabona kokuhle la but lendoda engakiguquki niyathi ukuthi some of these people laba labakhayosabo ngebantu lebekade bagude ba brilliant ngebantu
bathi sefika sithi asathatha konke lokuhle safaka lokubi, bathi thina we fail to see lokuhle kulomuntu osakhe usile njalo nakaqhamuka sinokuthi cefe. That is why noma ngahlala ke kwakho umuntu lothande weje fike nje nyama angithi ngahlala eqini kwakho uyabona le service ngaba yini kuwe, uyabona ngaba yini le service because wena sonke sikathi ngathi na uthi uvele emntwana ethi thapha. Yes, we call. But how are we going to be at? Are you seeing something good here? But you want to do things I should have just telling you. Lomuntu labebheke a transformed mind. Labebheke lomuntu ukuthi uyathi ngafike nthandwe la sondwe. But nangabe bona i-chance ungasusa isitulo sakho. Because lomuntu lohleli uma napha. But sisithele sisebenza. Sesibonile yonke lento. Sikhazela umuntu ecabanga ukuthi awemukela. Kuthiwa lalela kufike unakelo lomncane. Into lenkulu leyentekile kujatshuliwe lakhaya sewukhona ufikile. Ngibusiswa ngamagama alesisebenzi. Sisile sisebenzi. Kajwethu kwenziwe lokho nalo. Kwathiwa lokukhulu ubuye asaphila. Ubuye asaphila. Yathi le ndondlo yalesisebenzi yayikade inendondlo yababi. Lemfike makuhlanganisa lesisebenzi saba nendondlo yababe yathi kujatshuliwe because ubuye asaphila. Lokho kusho ukuthi we have to celebrate. Akunendaba lakhaya njengetisebenzi kumele kuncipha kwempahla umoshile lakhaya, but there's one thing lesibonayo sikomako ubuye asaphila. Ubuye asaphila. Akunendaba ubuye ngalutho, but lesikomako noma qhamuka ngcolile noma qhamuka ngafani lutho, but lesaphila. As long as aphila we have to celebrate because we are phila. That's right. We are phila. How much more would we besaba nengqondo elesisebenzi kuthi awuyaphila. Akunendaba uyathaba umntana umkhulile, akunendaba nomntana somoshe kangakanani ekhaya, but maye Nkosi ngiyabonga usaphila. Ngiyabonga ukuthi usaphila. Ngiyabonga ukuthi usaphila. Akunendaba ne-chaos layentile, but ngitamthandela munye kwekuthi uyaphila njengoba phila newami. Thina sibalahla mbamba, sibalahle abantwana bamoshile sibalahla. But sihle sebenza usaphila. Usaphila kujatshulwe ngokubuya phila. Angiyathi le ndothana lenzala ukuthi kusho ukuthi ukhonjwayo ithi bekufuta kuye asalayisha kule moto. But ke kuthiwa lakhaya usaphila. We have to celebrate. Ezulwini kunesimo lesinjalo sekuthi as long as umuntu aphila, as long as asaphefumula, ezulwini akayekelelwa. Ingqondo yasezulwini ithi ngitakulandela sefike ethuneni, akafike ethuneni lizulu kalimyekeli, but thina simlanda hamba phila simlanda. But ezulwini lesindziso yaNkulunkulu kufuthi ingene ngisho nasetisebenthini ibuswe lentando yababe. Lento lentela lapha story lesi babe netisebenthi they were one. Can you imagine kabala letisebenthi setimwasha batimgenza angathi tagijima kanjani benza tithathulo letimina nabo, but lekwathi ukuthi the servant no asebenza they had one mind with the Father. Jesus. How much I pray with a child, still with one mind with the Father. Sibe mtondo munye nababa. Sithi sigijima bazalwane sibe nenjabulo lekhaya. Mayina kunendo lebuhlungu. Uyathi ngiyicabanga nje lentondo. Ebekade kuJesu singakayi lapha evesina sayibona sisaya kulo. Bathi ngiyamajina lo waphakade. Lithi Bible kukhona abantu bebekade nje bafuna ukukakisa naye. Nakathi bomile bathi kuyisanifika simnathi.
kwathi lapha kwendaba. Yini asho njalo nelinye khathi lakhe nendodo yakhe bengababoni babi bathi beyibona bangathi bathi bathanda ithi njengoba ngifa ngifela yena lo mhlupho la. Bathi thina bazofika wasithinta yathi cross line bekhona nalomunye lamuhla uthi uyabona kimi nokungakwenda konke sikhuluma naye ekuseni kukhona lokulimete emthethweni uthi nokungakwenda kungangenza mina nekwenziwa ini bathi wazwaqala emanga with cross the line. Ngabe unakhona icross ekuphi line lakho wazocrossa nomuntu le line lelo sekuphelile because you have crossed the line. But if on the line uNkulunkulu leswacrossa waswacrosse sithi swacrossile akhawunga sithathe sijalo swacrossile malaya. But lapho la cross sitabona namhlanje usicrossing lapho lo ngiyakhala ngiyacela Nkosi yami ngicela uhambe uyongcelela yena hayi asambe la ngeke ungakhambe wena ngicela ndafanele ukukhuluma ke khona mina ngifike because you have crossed the line. Uyathina sifika uNkulunkulu le ndodo lekutulile hayi gijima siye khona sikhona efesini Ezekiel wasasesiyavala egameni laJesu asigijime Ezekiel 5 minutes sifaka asale naye Ezekiel 36 verse 20. uNkulunkulu lapho ukhuluma na Israel bathi Israel kunesigaba lakhuluma kuso uNkulunkulu ukhuluma Israel akamfaki kuso bathi kumvetela igodo kwekuthi Israel inani mani yibenta yentabini kutawa nani kimi lalelani Israel thathana mina ngitshela khona this is what I'm going to do nami egodo yaNkulunkulu uthi lalelani lo noma ningakaphathi bathi nina bebukeleni kwekuthi nasenefika lesigaba lesi you are going to have it. Amen. Verse 26. Ngiyawunika inhliziyo entsha. Ngifake umoya omusha ekhathi kini. Jesu. Ngiyawukhipha inhliziyo elitshekile. Ngininike inhliziyo yenyama. Uyathi uthi le nhliziyo yelitshe hlala phansi babo wami sesiyavala hlala phansi sitawufunza siqhubeke inkosi nayisiphe emathuba egameni laJesu ungavali lapho konke. Uyathi uNkulunkulu uthina uthi uNkulunkulu ligama lami mhlambalathi uthi lalela ngizwa igama lami likhulunywa kabi kakhulu uthi kodwa lengifuna kukwenta kini I'm not going to do it ngenxa yokuthi ngentela nini but ngikwentela ligama lami uthi le gama lami ligcwele uthi lalela ngeIsrael lento leyenteke kini nihambela miniswe diveni lento leyenteke kini nihambela gladwa but uthi nigcilake yasenhlityo yenu yabakhulu abaninji uthi le nto lokhetheke ngayo Israel uze wabakhulu wazabakhulu kini but uthi ngalo sentawenda into eyayoletamangisa I am going to change your heart nibuniletelensha nikhipele litshe nifake inhliziyo lensha uthi lentawenda I'm going to take my spirit nifake lapha kuwe. Transformation. I'm going to transform you. Your heart is so hard. Your heart is like a stone. But I'm going to transform you. From now on, Israel, niyashintsha nehliziyo lelo litshe ikhulu yediretimo nongo udilateke kakhulu Israel but asinjalo lokucabanga ngawo. I am going to change your heart and I'm going to give you my spirit. It means your operation from now on, it is not going to be your spirit that is operating, but it's going to be my spirit in your spirit. Oh, hallelujah. Le tito angisateti ngoba sententa kwabo mo bathi sententa nemoya wakhe mina bengiladelile ngabe ngiyabuyisela kunebandla ngabe ngiyabaqinzekela labanye ngiyathele labanye ngikhule kabi ngisho nasesikoleni ngabe mina ngifundzanga kube kumbakhangaka lo wangisitha ngabanye ba kodwa lona wehluleka nangabe umntana wakho wehluleka this man lo uyawazi waphila but asaphilile lafika
njena munye. Labanye bantu basiphethe lapha empilweni. Basicilakile but uthi uNkulunkulu kule TV leticilakile eIsrael. I'm going to change your heart. I'm not going to change them. But I'm going to change you. Because the moment you get away, but now I'm going to change you. Nasa kushitile Israel. Kuluma baba ukuthi sasashijiwe. Sitasebenzela uNkulunkulu. Uthi nase akushintsha. Waze waqala wa-operate in my spirit. There is something that is going to happen that you don't know. Amen. Verse 27. Ngiyawufaka moya wami kini. Nginende nilandzele imiso yami. Wow. Nicaphele ukugcina imithetho yakhe. Angeke ukwati umlandzela imiso yakhe nokugcina umthetho wakhe unless the spirit sakhe silapha kuwe. It means a state in the spirit said to participate ngamoya wami ukuze sikhole kuhamba lapha shoko. Ngiko ngahtabelela umkabelelo wakatheni athi lapha emholela khona mina ngiyolandzela because when he leads me I follow. Mina ngiyakhona khona ngahamba khona ngilandzela yena. Nokwenta kwami kunokuhamba kwakhe. Nithi ke lo muntu okutabelelako ngabo lokuhamba kwami kutase kuyaguquka kufanana nekwakhe. Salvation ifika komuntu ingaguquli kuhamba kakusiyo. That's right. Lo muntu lo usesodweni but salvation kufuthi kuguqule ube nalo moya wakhe bese nalo kuhamba kwakho sohambisa kwakhe la nyathela khona ngoba mina ngibona yena mina ngahambi ngoba ngihambela but lo kuhamba kwami mina sekuguqula ukuthi sengihamba njengami. Thina siyaphilisa baba lesitolo selana bantu abami manisuhamba kanje. Bathi bantwana kanjwa njani manje hambani kanje. Bathi bantwana imali akasitsheli. Uyathi ukuthi kunenge singabatsheli bona abantu bethu. Thina abantu bethu siyafuna bete kahle kodwa thina sendi kahle. Bantu bethu siyafuna thina uyathi bete kahle. Uyathi nje bantwana banento lelula abantwana uthi uphathe nje isikhathini sakhe umlungisele kahle umntwana wakho uzumfakela ama-fish fingers usho ukuthi umntwana mutawu nje esikolweni athi nakefika umntwana akhanikele lo muntu. Nangakumbona ndingalo lo muntu. Nangake nje abe nemhlaba. Ngafatwa umpinzi mina ngabendele wena tshotsha ukuthile lekunika bona wena ngiko kana abantwana they are so smart sisesanikele sithuthele sokuyiso noma ikhanza yakubusha uzawucheshwa ngaphosa kodwa ngiyafundela ufake ama-fish fingers mina singasitabanga nje sokusenda ngakusasa wena singasitabanga nje nasokusenda ngakusasa ya angithi wena unjena mina wena utamta wena utabona. Let our minds be transformed. Ayakukula lenkoto lomntana kamati wentiswayini kunenthando kune-connection lanayo nalo muntu sadeke wena u-understanda lo munye phela because your mind is transformed saku-understanda lo mngani wakhe lanaye bese uyathi kunemngani wakhe lanayo sale kubalansisa ngoba lo mntana nge-understanda ukuthi kungani wakhe njengoba kungani kwenelelele but nase wena wente kahle niyathi ukuthi uNkulunkulu ebazalwane uNkulunkulu they are gifts and uNkulunkulu kunento lenye they are rewards. uNkulunkulu akakhiphe ama-gifts kuphela ukuthi uphile nje but kukhona into letinema-rewards. uNkulunkulu akafani kukhona into lentiswa wekuthi bengingakaplani bekungekho ehlelweni ukuthi ngingakwenza lo but because lokwenta kwakho sekwenta ukuthi akhiphe i-reward labenta kanje ngenta kanje
Not only gift, but it's in a way fair to understand, because our minds are not transformed. When our minds are transformed, is salvation when the way to ubuke ngendlela abantu labangakudingayo. Lapho khona ungabuka wenyanya ukhahlele abagede but unufule time. Yeah. Because our minds are transformed. So tell them satisfied. As far as the 28. Niyawuhlala eveni ningangipha boyihlo omkhulu. Niyawubazive sami mina ngibe uNkulunkulu wenu. After my 28 labantu bakhuluma nabo uNkulunkulu la bese basemaveni. Nani ngakhumbula phela Israel ubuyele kuba ngiZana 1948. Uthaqoqwe abuyiswe. Bathi uNkulunkulu nakababuka ubabuka ukuthi njengoba nemaveni sabadekile lalelani ke what I'm going to do ndani kuyisela eveni leleyo. Lo mthonto waNkulunkulu uguculile bantu izana bebahambe baza ukuthi wafana wathambela la wahlubuka uNkulunkulu. Letiko leteleka kwenzuba letitwe elithi uzoba njena nje uhlubuke uNkulunkulu tafike tive tamshaya tamkhipha la emva kwalokho tamthatha wahamba wabasisebenza wasebenza Israel wadilateka Israel bazana kwabusiseka Israel libusiseke liJuda noma ngabe kuphi lifika libe nebhizinisi iphume liphatha umnotho bathi lo mnotho naniwenda ukhulisa lelo life uthi ke uNkulunkulu sengilateke kakhulu. I'm going to take you back to your country. That is restoration. I'm going to restore you. Like the votes and I am lahlelo lokubuyisela kuyenteka but kwenteka lapho umqondo sokugudukile. Amen. Lapho umqondo awuguduke kwasabantwana baseklasini January awuguduke abantwana baseklasini awuguduke. Uthi yathi niyathi ukuthi bantu abameza inhloso niyathi ukuthi esikolweni imaths siyayifeyila ngoba yesifeyiswa bekuthi uthisha lesinyanya uthi nakeva nje komende baqala bafana cathula ngathi imnanzi uve nje lapho khona ngafunde nje laba fastela lecture ngini awumbona ke uthisha lapho uvakala step uvela ukuthi nami awu usikama anti siyalathi pilot lakhe emsini siyalathi sivakala step ukhona la bekhuluma ngavela angeke ngikhohle khuluma ngaveli sisho ukuthi la yabona wakhuluma angaveli phela Kelile wakhuluma umnanzi nabona ngaya sathi juju mthamba sathi nendanda ayilapha ngcono wakhuluma ngaveli sashaywa esikolweni bathi mina I love my teachers. Ngiyangihlangana nabo nalathopeni labanengi babo sebaretire ngothishela bami ngeke ngibakhohle ukhuluma noma ngikuphi this is my teacher akusingoba abazali bangishaya base ngifuna ukusho kubantwana nabothishela if only our minds can be transformed we can pass those subjects nathishela transform yakhe intondo ibe transformed. Nemvana be transformed. But now, all in all, when our minds are transformed, we call the restoration. Because our minds are transformed. The transformation of our minds, because it's imagine us called, so that so
so lume lapho mina ngeke lokuthi mina ngeke ubhilikekele izinto zakho ngeke kuthiwa ugcina iZisrayeli waba nenhlobo nenhliziyo lelikhuni yabalitshe iqiniswe bantu abeke njalo Israyeli but indlela yaqina lethidini wayibona ngokuthi into yaIsrael seyingahambi ifuna ukutulwa Israyeli into leyenza nje eqaleni kwakho I'm going to give you your heart. We need your heart. We need your heart. We need your heart. Lesinato setalinyato. We've got bleeding hearts. Sikhuluma nga Valentine nje asikhona ikhuluma kahle because our hearts are inyato. Noma ngamusho Valentine noma sangasho uyeni wakho akutshele ukuthi uyakuthanda kanjani kuyafanana because lelithiyo seyalimanga. Seyabaliche angiseva. Bathi uNkulunkulu I'm going to change the heart bese kunileta lensha. Uthi lensha nawufunda lapho uqhubeka kulo chapter 36 uNkulunkulu ukhuluma restoration yemangasa. How much I pray kwekuthi njengoba sibinye kwetimo uNkulunkulu akasinika izinto lensha. Uthi mabuka lo wakho umbuke with a new heart. Uthumbuka lo muntu lowakhimata umbuke with a new heart because God has given him a new heart. Let's close our eyes. Babe, siyabonga Nkosi egameni lika